Assalamu alaikum, musulmon bir tuğanlar. Sizlerмен Bazar Kadar kanalı tuğanlar. Bugün 11 fevral, Cuma günü. Cuma'nlar mübarek olsun tuğanlar. 2022 yıl Jalalabad şahrında Stroy Park'ın aldında turabız. Bugün Stroy materiallar tartqаны keldik tuğanlar. Barını tartıp görsetebиz. Koldan gelişince men birinchi jol tarttam. Men bunda atlarını bilbesem kechiresizler. Ayta ketçinlerse tuğanlar like basıp, motivatsiya berip qo'llab qo'yingizlar. Bu biz uchun o'ta ma'nili. Anda emasa başladık. Bismillahirrahmanirrahim. Jalalabad şahrında kelecek Stroy Park tuğanlar. Buna tuğanlar şpaklyovka, uyut degen 25 kilogramlık. Bular qancha so'mdan aka? Bular 680'den. 680'den. Bunları da şpaklyovkada. Bar şpaklyovka. Bular qaysi jaqti? Qozog'istonniki. Bunlar dekor degen. Oştku, mesni. Mesni şpaklyovkalar. Oştku, keleydi 260 so'm. Summasi 260 so'm bunlar. Bunlar Qozog'istonniki. 650 so'mdan 25 kilogram ha. Şpaklyovka. Bu jaqda jitka boylar. Ko'rsatasiz aka bo'lsa. Bismillahirrahmanirrahim. Nolar da? Çelekte, burada çelekte kelgan, hozir qopda keladi. Burada çelekte kelgan deydi nolardi, jitka boylar. Qopda keladi. Hozir qopda keldi. Bular qancha so'mdan ham aytib ketasiz-da? Bular 900 so'm sotildi. Prezidentni O'zbekistonda qilingan ekan. 800 dan qilib berayotgan jitka boy. Bular qay yerdan? O'zbekiston. Bular 1000 so'mdan ekan. O'zining ichida bor. Bunday svetda ekan tuğanlar. Barliq svetleri var shunda jitka boylarında tuğanda. Nomerini qoldirib qo'yasiz bu akani. Hozir bunda emede kelib qolibdi. Bunda chelekda keladi ekanda. Tuğanda. O bagettalar ekan. Bular qancha so'mdan endi? 15 so'mdan 180 so'm. 15 so'mdan 180 so'mgacha ina. Buna tuğanlar atrak degan polovoy kraskalar. Bu eshik ramlarga shunday bo'lib kraskalanadi-da, kraskalanganda. Polovoylar qanchadan aka? Polovoylar 300 so'mdan 750 so'mgacha. 300 so'mdan 750 so'mgacha. Buni ramlarni qancha? Ramlar qaysi? Buni uydagilarmi? Ramlarni bunlar. Bunalar ha. Buna tuğanlar 800 so'm, 900 so'm. 800 so'm, 900 so'm ekan. Kachествоsi o'ta sonun deydi. Bunalarchi email bular ha? Polda bular. O'sha 400 so'm, 500 so'm. 400 so'm, 500 so'mlik kraskalar ekan tuğanlar. Zamoktori bor. Buna uyning zamoktori. Zamoktor qancha so'mdan ekan? Zamoktor 300 so'mdan 1000 so'mgacha. 300 so'mdan 1000 so'mgacha. Har turda ekan zamoktor. Hozir shu barini tartib tuğanlar ichida. Kirib. Fasad. Uydan sirtdan fasadqa? Travertin. Qancha so'mdan ham bu travertin? Chelegi 1000 so'mdan. Chelegin 1000 so'm. 25 kilogram bo'ladi ekan shu uydan sirtdan fasadqa. Travertin degan bunday. Chelegin 1000 so'mdan qilib berasiz-da? Rahmat. Bunda endi tuğanlar turi bor ekan. Prostoy 150 so'mdan deydi. Mo'ishilari qancha dedingiz? 210 so'm. Hem qaysinisi mo'yishi, qaysinisi prostoy? Bular prostoylar ekan tuğanlar. Men bilmayman, kechirasizlar. Bular mo'yishimi? Mo'yish ekan tuğanlar. Endi iftir. Mo'yishimdan. Jalalabad shahrida tuğanlar. Jitka boylar turlar tuğanlar. Jalalabad Stroy Park. Atınız kim aka? Ahrar degan akamiz ekan tuğanlar. Nomerini qoldirib qo'yasiz. Shu yerga kelib sotib olaverasizlar. Основной Rossiyadan ko'radi-da. Qalaganingizdek qilib berayotgan. Bu no kraska-da bularda. Vodosemni. Bular qanchadan aka? Bular 500 so'mdan 1,5 so'mgacha. Mo'yishiga bor, bez mo'yishiga. Mo'yishi, bez mo'yishilar bor ekan. Shundan sen asnoqlar tuğanlar. Bunlar tuğanlar santexnik emelari. Hem uyga shu vanna, dush emaga ketib turgan narsalar. Ham unitazlardan boshlaylik, uyga kerakli narsa. Bular qancha so'mdan, necha, qanday kachествоsi, qay yerdagi? Unitazlar 3800 so'mdan boshlanadi. 3800 so'm Turkmenistandan. Buna 3800 dan Turkmenistonniki ha? Bunalarchi? Bular rossiyskiy.
Российскийsi qancha? Rossiyaniki Sanita firma 4300 so'm, Santerli 4,5 ming so'm. 4300, 4,5 ming so'mdan ekan. Андай не жарашыда да, бачок чоңоrak болсо кымбатыраак. Бачок кичинекелер арзаныраак болот. Нолорча? Свистительдери 1200 so'mdan 3000 so'mга чейин. Свистительдер атын мен жакшы эле билбейм, ошо кайсылары 1200 сомдуктар? Нолор, мыналар 1200 сомдуктан 3000 сом дедиңизби? 3000 сомдо кайсы? 3000 сомдо мыналар, а? 3000 сомго чейин экен. Ондардан нолорча? Раковина беле? Раковиналар. Раковиналар деген эмесин жараша. Канча сомдон 4,5 миңден, 4700дөн, 5000ден. Булар фирмалар кайсыл дедик? Российский булар. Баары российский экен. Күзгүлөр 2,5 миңден. 4000, 4700 ошондой экен туугандар. Российский дейт. Эже. Аристондорчу, эже? Аристон кызык ушул. Аристон фирма 80 литрлиги 9800 сом. 80 литрлиги 9800 сом. Кайсы эже 80 литрлик? Нол, а? Андан кийинки Термекс российский тоже 9000 сом. 9000 сом була, российский Термекс. Артель фирма 80 литр тоже. 8300 сом. Бул Өзбекстан, а? Өзбекстан 8300 сом Артел дейт. Мына Артел экен. Бизден чыкпайт Кыргызстандан. Кыргызстандан чыкпайт экен туугандар. Паройго эмелер. Аты не эже? Радиаторлар. Канча сомдон эже булар? Канчага? Радиаторлар 480 сомдон башталат. 480 сом. Кайсынысы 480 сом эже? Витринада биринчи турган 480. Ол 480 сом экен биринчи турган туугандар. Андан кийин 550 сом. 550, 570 сом, 600 сом. 570, 600 сомдо. Программа оорулган сайын баасы көтөрүлө берет экен. Ушундай деңеже. Азыр могу жерде күзгүлөрчү эже? Ал күзгүлөр туресий күзгүлөр, алар 1600 сомдон, 1800 сомдон. 1600 сомдон, 1800 сомдон экен. А мына турбаларчы? Турбалар ыссы суу, муздак суу, горячий, холодный ал. Горячийсini кайсы эже, канча сом алар? Горячий турбалар, российский турбалар, мыналар горячий 15 размердеги турбалар. 15 размердегилер канча сом булар метри? 65 сомдон метр, а? Холодныйлар 50 сом. Холодныйлар 50 сомдон экен туугандар. Стекловаталар 580 сомдон, а? 1 квадрат метр стекловаталар 580 сомдон экен. А мына энди эфтерчи? 1 упаковкада 432 квадрат болот экен, 2500 сом болуп калат экен. А мына энди эф эле? Полго. Полго ламинаттар экен. Квадрат метр эмеси 500 сомдон башталат экен туугандар. Ушундай. Мына моющий абыйга иштетиле турган краскалар норма дейт. Кайсыл фирманыкы булар? Альнекс Казахстан. Альнекс Казахстан. Канча сому? Булар 15 килограммдагы 1600 сомлар эми. 15 килограммдагыларга 1600. Мыналарчы? А мыналар протирающий дедиң, а? Протирающий. Булар канча сомдон протирающийлар? Эң арзаны 250ден башталат. Кайсысы 250? 3 килограммдагы. Мына чоңдоручу 25-30 бу? Булар чоңдору 1000 сомдон башталат, эң арзандары Местный Казахстан. Местный Казахстан болуп бөлүнөт экен туугандар ушундай. Душой кабиналар туугандар 30 000 сомдон. Кайсынысы 30 000 сом? 30 000 сомдон нолар. Размер канча? 90. 90. А мыналарчы? Бул 39 000 сом. 39 000 сом. Электронный. Размери 1/1, высокий поддон и серый поддон. Серый. 30 000 сом дедиң? 39 000 сом. 39 000 сомдон экен. Мыналарчы? Анан ошону көрсөңүз эле болот. Булар Бул Хайзлайн Китайдын оригинал фирмалардан бири. Размери 90-90, 33 000 сом турат. 90 экен туугандар, 33 000 сом турат. А онуларчы? Алар да көрсөңүз болот. Алар Россия деп келген. Россия деп келген экен. Компаниялардын эң мындай высший сорт деп болот. Бул размери 1/1. 1/1. Сому 30 000. Матовый цветти, анан мындай черный цвет деле бар. Матовый цвет, мындай черный цветтери да бар экен туугандар. Анан ушул Эрлит фирмабыздын 1/1 высокий поддону бар. Эрлит фирма ак поддону. Ак поддону бар экен. Без электроника. Бул да 39 000 сом турат.
39 ming so'm turadi ekan bu dele. Firmada 2 yıl garantiyası men beradi bu yerlikçe. Kачествосы, poddonu eng основной şu poddonu bo'ladi. Poddonu noshkalar ko'proq bo'ladi bularda-chi. Высокий poddonda, низкий poddonda deydi. Низкий poddonda deydi, вес ko'tara turgan yerda 4 noshka qo'yiladi. Главный so'shol da. Вес ko'tarish kerak da. Poddonni jarata ketdi, 2 yildan keyin 3 yildan keyin poddonni treshina ketdi degan narsalar bo'lmaydi. Bo'lmaydi da. Anan nima bor? O'sha kabinani elektronasi Erlit. 1/1 размер, высокий поддон, серый поддон, света. İçinde radyosu болады. Верхний душ, ручной душ болады. Гидромассаж болады, беліңізге шашқан массаж. Массаж мен. Светі болады, içinde bunun içinde ventilatörü болады. Ошолар менен ушул эрлик фирмалар бар. Bunun somu 47 ming so'm turadi. 47 ming so'm turadi ekan. Kim bor biroq? Kim var mı söz düşürüp veriyorsun ama. Bo'ldi. Anan bu erlik firmamızın sırtında da turadi. Bu yerin qay yerning firmasi mi? Bu erlik российский firma. Российский firma. Ушулlarda размерден 90-90 deler var. Onda черный свет deler, onda матовый свет deler. Qay yerdalar? Sırtında turadi. Sırtında. Bu жақта Ariston'doruz var. Ariston'da ko'rsatib qo'ydi. Ariston'dor 8 litreden başlap 100 litregacha var. Bardaq firmaniki var. Bu 80 litre. Bu Dubay'da kelgan. Voy edi. Bu Ariston firmamızdaki. Bu Ariston российский eng brend firmalardagi. So'mi qancha? 80 litre uskisi 11 ming so'm turadi. 11 ming so'm 80 litr. Bu 65 litre. 65 litre. Litrine qarab Artur'daki firmaniki var. Turkmenistan'daki var, Özbekistan Artel'deki var. Termex российский, Garanterim российский. Oasis degan firmalarimiz var. Qirg'izistondagi o'ziniki yo'q. Qirg'izistondaki yemi buyursa chiqib bo'ladi inshaalloh. İnşallah. Kutamiz. Chiqib qolsa menden sata olsin. Rahmat. Bitta muhabbet berdim. Olib chiqimmi? Ular krantlari dem bular, ne deydi? Bu смесительler. Смесительler. Kuxniyaga, kabinaga, duş смеситель. O özgöçe tüstörü da. O har turli svetler var. Aqamdan o'zini kuchuna qarab, svetine qarab, uyning kafellerine qarab olsa bo'ladi. Komplektde. Bu yerda qaysi firmalardagi bor? Bu yerda ko'proq ELC avina firmalari bor. Al qaysi mamlakat? Kitay'dagi? Kitay'dan ondan yaxshilardi. Qancha so'mdan boshlanadi so'mi? 2000 so'mdan jo'g'irlab. Qaysinisi 2000 so'mliklar? 2000 so'mlik bo'lar, 2000 so'm. Krom svetleri düştü. Bunlar 2000 so'mliklar. Buni zolotay svetleri? Zolota svetleri 2,5 so'm. 2,5 ming so'mdan boshlanadi ekanda. Bunun 3 funksiyası, 4 funksiyası bo'lib bo'linadi. Motor funksiyalari. Bunlarda 4 funksiya. Bu 3 funksiyasi. Bardıq svetlerin 3 funksiya, 4 funksiyası bo'lib bo'linadi. Bular qancha so'm emi? Bular 3 funksiyasi 2,5 so'm, 4 funksiyasi 2800 so'mdan. Bunday ekan onlar. Mana to'g'anlar, stenli plastiklar. Bular qancha so'mdan boshlanadi? Qancha so'm aqchasi? Aqchasi 250 tanesi. 250. Qancha bo'ladi metri? 25 ga 270. 25 ga 270 bo'ladi. Onollarda paneldir da? Panellar. Stenli panellar. Bular qanchadan bo'ladi so'mi? 2,5. 2,5 mingdan. Razmer 122 ga 244. Razmer 122 ga 44, 2,5 mingdan. Qaysilar 2,5 ming? Tegizmi? Bari to'g'anlar bunday. 2,5 mingdan ekan. Stroyparkning barini tartamiz buyursa. Bularchi pardan emasiga uydasini qo'yib turgan emalari yo'q. Ati nelar? Baget. Bagetlar. Qancha so'mdan bular? 150 dan boshlab 400 so'mgacha. 150 dan boshlab mana to'g'anlar 400 so'mgacha ekan. Razmeri 3 metr. Razmeri 3 metr. Mana to'g'anlar. Patolochniy plastik akrat bular qancha so'mdan ham? Bularga 250 dan 4 metr bo'ladi. 250 dan 4 metr bo'ladi ekan. Alginday demesi bo'lavu. Stik. Mana to'g'anlar, aboylar 850 so'mdan ekan bular. Chetidan bari aboylar. Bu mashina aboylar 850 so'mdan ekan. Tegizmi? Bu bumajniy bari 850 so'mdan ekan. Bularchi
Bular belki moy şavoylar. Moy şabaylar 1700 1700 so'mdan ekan. Nolar moy şabaylar 1700 dan ekan. Qaysi deysin? Ha, nolar. Bularda qanday abaylar deding? Moy şabaylar ekan. Bular 1500 1400 so'mdan ekan. Mına tuğanlar, ошол жерге чейин deytin. Day qilib ko'rsatayın. Qancha yeme bo'ladi bular millimetr? 10 metr kvadrat bo'ladi. 10 metr kvadrat. 1500 so'mdan. Shul yerga cheyin ekanda? Abaylar. Ha, bu jag'ichi? Va, bu jaqda o'shandan, ha? Mana türü bor ekan tuğanlar abaylardan. 1,5 so'mdan deydi. Moyshi ukrainskiy abaylar ekan 1800 dan 1700 dan qilib berasiz dedingmi? Ha, 1700 dan qilib berayotgan tuğanlar moyshi ukrainskiy abaylar. Tuğanlar. Negizlerim endi uyimda shundan qilgam tuğanlar, bundan. Like'tan basıp подписаться etip qo'llab qo'yingizlar tuğanlar. Birinchi yol tartdan biroq bunday silib o'psin, anday silib o'psin deb turamiz. Sonra tuğanlar qo'ldan kelishincha harakat qilaman. Buyursa inshaalloh bundan da yaxshi bo'ladi tuğanlar. Uyga eshiklar. Nolar da qayteklar, ha? Qancha so'mdan bular aka? 5000 so'mdan ekan. Ha, bunday da var da. Tuğanlar eshiklar. Seveti. Ben aka, nolar qanchadan turadi aka bunday eshiklar? Bunday turish qancha so'm? Aynaga bari 12000. Aynaga, buni aynaga bari 12000 so'm ekan, tushunibman. Aynaga bari 12000 so'm. Nolari 10000 so'm ekan tuğanda. Amnolar chaka? Joyim shu bo'yicha chiqadi. İşte montajdayız. Amnolar chaka? Aynaga bari 12000. Aynaga jo'q 10000 so'mdan, ha? Qay yerda aka firma? Rossiyskiy eshiklar tuğandan. Nolar тоже самые, а? Bular 5000. Ha, 5000 dan. Bunlar 5000 dan ekan. Eshiklar. 5000 so'mdan. Ha. Bar shunday da. Rahmat aka, juma muborak.